esix. Ngiyaqala ukuhlanganyela nani bazalwane. Ngiyambonga uNkulunkulu odala amazwi ongivezile leli thuba lokuthi nami ngizohlanganyela ngizobona ubaba umfundisi uPostoli nomama nabazalwane bonke egameni lenkosi Jesu Kristu. Ngiyathoba kakhulu bangcwele uNkulunkulu wethu engabe ngidala amazwi. Ngiqala ukuthi ngihlanganyele noma ngiqala ukwazana uku-introduce-wa ekhaya lethu nga-introduce-wa usisidudu Mbatha uyena owangifaka ewangikeda ebhukwini. Usema ngabe ngikeda bengikade ngithaka bazalwane, bengingasasebenzi, bengihleli ekhaya for iminyaka emithathu since i-COVID ngingasebenzi, ngingamboni ukuthi ngingatholi lutho. Ngase sengiyamcela ukuthi bengicela ukuthi i-date nobaba uMthibani wangenza i-date yokuvula izono wangithela. Ngafona abazalwane ngavuma izono ubaba uMthibani nakuNkulunkulu. Ngicela ukuthi ngangasakwazi ukuhamba, ngingasakwazi ukwenza lutho, kodwa kusukela ngalelo langa ngoba singasafanele ehlukile. Ngezwa kuba khona ngisiqaqela ngisho emadolweni, kwaqaqeka amadolo ngakwazi ukuthi ngisukume. Kusukela ngalelo langa ngakwazi ukuthi ngisukume, ngakwazi ukuthi ngihambe. Ngenza izinto engakade ngingasazenzi. uNkulunkulu wethu womusa wahambela kwathinta neyami impilo. Kuthe sekusuka lapho ngayibona impilo yami isimanga kusukela ngaleso sikhathi, akugcinanga lapho ukuthi ngisukume. Ngasuka lapho ngaphindela emsebenzini, ngabuyela. Mengabe ngibuyela emsebenzini bafike bangijikisa bangibuyisele emuva bathi hhayi sidinga incwadi ezoshiwo udokotela, ezosho udokotela athi wena usufisa ukuthi ubuyele emsebenzini, ngeke uhlale iminyaka emithathu bese sizositshela wena ngomlomo wakho ukuthi wena ususindile. Kodwa ukuthi ngase sengiqhumile nanokuthi uNkulunkulu ngazi ngimthemba ngale ndlela, ngase sengazi ukuthi usengisindisile ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo bazalwane akakubhaliseli, akagabiselani. Uma ngabe ukusiza completely uNkulunkulu esimkhonzayo, uNkulunkulu esimkhonzayo engabe kusiza akalenzi iphutha lokuthi enze okwesikhashana bese uyaphila futhi ubuyele kulokho, ukwenza completely uphelele. Ngabuyela ngathi ngabuyela kudokotela, ngathi dokotela ngicela ukuthi ubhale lokho ngizokutshela kona njengamanje. Bhala ukuthi mina ngizozama, ngifuna ukuzama ngenxa yokuthi ngiyazi ukuthi sengizindile mina. Ngifuna ukuzama ukuthi ngisebenze noma ngabe kuthiwa ukuba bazongibambisa kona emsebenzini ngizofike ngikwenze, ngoba ngathi sengazi enhliziyweni yami ukuthi vele sengizindile, akusekho okunye okudlula lokho. Kuze kube manje bazalwana ngaze ngisengibuyele esibhedlela, ngasebenza ngahamba ngalawo mandla endawo. Ngibonga uNkulunkulu wasipha amandla endleleni, uNkulunkulu ongenayo injabuliso, uNkulunkulu ongenayo inkohliso, uNkulunkulu onganomuntu okuthi ngisho sebewetha amagama ngithe sengigula bese sebengidiagnoze ngazo zonke izinto ongayicabanga ukuthi umuntu bangazisho ngaye. Kodwa uNkulunkulu wamanami ngoba ngabhekisa amehlo ami entabeni lapho usizo lwami livela khona. Engisholo ukuthi bazalwane kubalulekile ukwazana nenkosi uJesu Kristu. Nami ngenze njalo, ngakhumbula ngelinye ilanga elithi izwi kaNkulunkulu ngenxa yokude bendlela abantwana baka-Israyeli bahamba bese sebeya endleleni, okwazi nangalesi sikhathi sebonile sebezenzela ithole legolide endleleni. Lithi izwi kaNkulunkulu wabenzela inyoka ukuthi babuke yona, phela oyothi bengabebheke khona nakuledana bese siyasizakala, bese siyathola usizakala. Nami ngabhekisa amehlo ami njengoba kusho kwezwi ukuthi njengoba uyabeka inyoka ehlane kanjalo uma umuntu ebhekisa amehlo akhe ebuke amehlo akhe endodaneni uJesu Kristu, iphela lapho uyawuthola khona ukusindiswa. Namanje ngisamile strong and ngisazoqhubeka and ngiyalibonga leli thuba uNkulunkulu asenginikeze lona ukuthi ngihlanganyele kanye nani, and ngiyamthemba, ngiyamkholwa ukuthi akona okugcina lokhu njengoba ngizohlanganyela usazohamba nami indlela yonke. Ngihamba nje ngokuthemba yena, akukho